Délivré par Christ, nous avons fait un alakabarake. Yesu kwezi mwawezi ya wenu wabene la lara waure ayelema awe azira muze wa Yesu kwezi mwawezi ya wenu wabene la lara waure ayelema awe azira muze eba sandusi ena welo Yesu kirisa loza bazani honyu ena le ahuru mwa lobe mi hana fiyo eba ele nasio solo hanu wahamu lo yawe arohanu izoba baure huruhwa nuobe yuzora fio eba barani honyu lo baure huruhwa lo hanu nyahuru bani hora ive lolo awe wibaha Wenu oze mese hamma barahini mawe yamu baure ayelema awe azira muze elo Yesu elo mi wenu oze mese libware ahui pwapwa tiburu ade buri wenu oze mese elo Yesu elo mi wenu oze mese banelala abahuru baure ave arijana lovenu bena elo aleluya la nasio awe ate odimia ifezene wa ma Yesu afewe faho arijana loile wa Yesu kwezi mwawezi ya wenu wabene la lara waure ayelema awe azira muze wa Yesu kwezi mwawezi ya wenu wabene la lara waure ayelema awe azira muze sadisi utara matigi nyiniga dondola ugo karamogo balema ke wolofla tumbe ambara ya folo ye musofuru odenta sara flana ya furu odenta sara o chokola cha wolofla be ye muso furu de nga ubedenta sara o muso fana sara sukunu ni dona o muso na ke joni tai kama soro cha wolofla be ya furu de oui matiko au filila de au ma kitabu kuma ufamu wa au ma alaka sebaya fana donde sugunu ni dona chetena musufuru muso tena di chema fana nga au na yele maka ke sangulo la meleke uponyo koe minu kangani arijana ide matiko tuni ala kumana kira musa felomina jirinila ala ko nedeye ibrahima ka alai ani ishaka ka ala ni yakuba ka alai ala te shuka alai nyana moka alado bari ala bolo ambe nyana madu dongili inkoro file ne Benjamin KAMATE kono fanaide nine filila ayne to demisen ay ne bolo flabe inko awye ala kaduba anye wa Yesu kwezi mwawezi ya wenu wabene la lara waure ayelema awe azira muze
wa yesu kwezi mwa wesi ya wenu wa bene la lara wa uri ayelema we azira muze